birumvikana yuko umutwe wa 23 kubw'ibiciro ukomeje kugenda ugaba mu duce twinshi dutandukanye waba usa naho ukize hagati hafi neza ku nkombe igice kiri strategique cyane ku ruhande rw'abarundi Fdnb bari kugenda bashika ibikoresho niyo mpamvu wumva mama ko atatu cyangwa muri twirwaneho kizi yego n'abasirikare bari kuva mu byerekezo bigana bya Gasoti bamanuka ku muhanda Rutesunari gatatu berekeza mu byerekezo bigana iko za Karimberembe. Nona ubungubu ibintu bikomeje kuba cyane igisirikare cya Fardc gikoze operation zidasanzwe mu misozi ya hano muri Uvira ni mu gihe kandi kizi naho rukomeje kwambikana. Byahindutse biri ku rundi rwego kuva Uvira kugera mu misozi itandukanye ikikije uyu mujyi. Fardc iri muri operation ni mu gihe kandi byemezwa kandi bitangazwa ko kuri Puezero aho Fardc yerutse kwigarurira aha bari kwategura bidasanzwe ibijyanye na operasiyo ikomeye yo kwirukana 23 mu bice bitandukanye yigaruriye. Ni mu gihe kandi abazarendo kuri ubu bagiye guhabwa izindi mbaraga harimo no gukoresha drone nk'uko byasabwe kenshi na Generali William Yakutumba yagiye agaragaza ko bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu bigomba kuba bizajya ku rundi rwego ndetse nibikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho twirwaneho yo ikomeje operation zikomeye mu bice bitandukanye nk'uko bigaragara. Amakuru hari yize wari guturuka mu gace ka Ndondo muri groupement Bijombo muri territoire ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko habaye imirwano ikomeye yahuje MRDP twirwaneho n'ingabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo zirimo Fardc zifatanyije n'ingabo z'Urundi imitwe y'abazareno ndetse n'abarwanyi ba FDLR. Iyo mirwano yabaye mu masaha y'amanywa ku munsi wo kuwa gatanu ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026 ibera mu bice by'imisozi ya Mitamba ahazwiho kuba hanhanamye kandi hakomeye mu bijyanye n'imirwano bitewe n'imiterere y'aha hantu. Nk'uko amakuru ava muri aka gace bivuga, imirwano yasize umutwe wa MRDP twirwaneho usubije inyuma uruhande rwa leta bituma wigarurira ibice by'ingenzi birimo irango ryitwa Uwabizaba rifite umwanya wihariye mu bijyanye n'umutekano n'imigendere y'ingabo. Iryo rango rireba uburyo bweruye igice kinini cyitwa Kilungwa ahantu hafatwa nk'urufunguzo rutandukanye umujyi wa Uvira n'agace ka Ndondo kandi gahuza imisozi ya Bijombo n'inzira zijya mu mujyi. Gufata aka gace bisobanuye kugenzura inzira z'ingenzi z'ubwikorezi n'itumanaho ndetse n'inzinjira n'izisohoka bijyanye n'ingabo uko zimeze. Abaturage n'abatangabuhamya ba muri aka gace baravuga ko muri iyo mirwano humvikanyemo imbunda ziremereye n'izoroheje ibintu biteye ubwoba abari hafi ahangaha. Gusa ku rundi ruhande hari andi makuru avuga ko iyi mirwano itamaze igihe kirekire kuko ingabo za leta zahise zisubira inyuma vuba, bamwe bakabyita guhunga rugikubita. Ibi byatumye MRDP twirwana ifata agace idahuye n'imbogamizi zikomeye. Ibintu bikomeje kugaragaza ihindagurika ry'imbaraga ku rugamba cyane cyane mu misozi ya Bijombo imaze igihe kinini arindiriye imirwano ihoraho kandi ikomeye. Aka gace ka Kirungwa gafite amateka akomeye mu bijyanye n'intambara n'umutekano w'akarere ka Uvira. Ni agace gahuza imisozi n'umujyi kakaba karabayindiriye imitwe yitwaje intwaro bitewe nuko kameze ndetse kaba n'inzira y'ingenzi. Mu bihe byashize wagenzuraga yitwa Kirungwa yagiraga ijambo rikomeye ku mutekano wa Uvira haba mu bijyanye no gutera no kwirwanaho cyakugenzura ingendo z'abantu n'ibikoresho. Ni muri urwo rwego gugafatwa nk'agace MRDP twirwanaho bigafatwa nk'intambwe ikomeye ya gisirikare. Nubwo amakuru ku bihombo z'abantu ataratangazwa ku mugaragaro, imiryango yo ku Ndondo yongeye kuzamura impungenge ku mutekano w'abasivili cyane cyane abaturage batuye mu bice bizegereye imisozi yitwa Mitamba na yitwa Kilungwa
abenshi muri bo bahungira mu bindi bice batinya ko imirwano yakongera kubura mu buryo bukomeye. Nuko urugamba ruhagaze. Ibindi reka tubaze ko informa wacu Karemba Aimable atubwira ibiri kugenda bigaragara. Karemba Aimable, waramutse neza? Mwaramutse neza. Muri iki gitondo cyo kuri umunsi wa gatandatu igenekerezo rya 31/0/2023 kugeza ubu byifashe gute? Amakuru mashya agezweho na yahe Bagane Aimable? Amakuru mashya agezweho ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kugaragara mu mihanda iva mu bisagara bya Mwenga yerekeza hafi n'ubundi no mu byerekezo bya Kizi. Yego. Ni abasirikare bari kuva mu byerekezo bigana bya Gasoki bamanuka ku muhanda w'Personali gatatu berekeza mu byerekezo bigana itwa za Karemberembe. Yego. Ni Karemberembe rero ishakishwa, navuga yuko iri hafi cyane n'imihanda n'ubundi iva Kizi ijya Kizi werekeza Karemi. Yego. Ni igisirikare cy'umutwe wa MRDP twirwaneho bivuga yuko cyagabye igitero mu misozi yegereye ahitwa mu Bufuko. Aha rero mu Bufuko si ubwa mbere hagabwa igitero na MRDP twirwaneho bivugwa yuko kandi igitero cyanababaje cyane abawazarendo kuko bagabweho igitero batunguye mu masaha navuga yuko ari aya mu gitondo cyane, mu gitondo cy'urukerera. Yego. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye cyane kuko bivuga yuko ku ruhande rwa MDP Rwanda ndetse kandi na M23 abakomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka, imisanda ndetse kandi n'ibikoresho biri kuva ahitwa za Kasoki bikomeje kugenda byikanura ku muhanda w'Personali gatatu kugira ngo bongere bahurize hamwe umugambi ukomeye cyane. Hamuvugwaga buri gitero hagamijwe n'ubundi kureba ubundi buryo bushya bushobora kuba bwagira uruhare kuba ino misozi ije mu misozi yo muri Karemberembe ishobora kuba yafatwa n'uruhande rw'umutwe wa 23. Urabona yuko rero muri Karemberembe haramutse hafashwe nk'uko uyu mutwe wa 23 cyangwa MRDP twirwaneho babishaka, bishobora kuba byagira uruhare kuba ibikoresho byinshi biri kuva muri Tanganyika bita Biera, ibita Marindi cyangwa Makunzi bishobora kuba byahagarikwa kuko n'ubundi birumvikana yuko umutwe wa 23 kubw'ibiciro ukomeje kugenda ugaba mu duce twinshi dutandukanye. Waba usa naho ukize hagati hafi neza ku nkombe igice kiri strategique cyane ku ruhande rw'aho Abarundi Fdnb bari kugenda bashika ibikoresho. Niyo mpamvu wumva M23 cyangwa MDP twirwaneho bakomeje kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye, ariko nanone intego bafite ariyo gufata imisozi strategique cyane ahanyura ibikoresho. Yego, ahanyura ibikoresho. Kugeza ubu kubijyanye n'urujya n'uruza byo bihagaze gute? Biravugwa ko Burundi buri kohereza abasirikare, bari kunyura he? Byo ayo bifite na yahe Aimable? Rupango kugeza ubu urujya n'uruza by'abari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb bo baracyazana n'ubundi abasirikare ni hahandi mu misozi ya Biera, ni hahandi mu misozi yegereye Makunzi Kabanja no mu bururuko hafi neza n'ubundi hagati y'iyi misozi niho Abarundi bari kugenda bakika ibikoresho biri kuva Tanganyika byerekeza mu misozi y'Ibaraka. Ni mu gihe bari kubona yuko Baraka mu gihe ishobora kuba iri ku isoko y'ibitero biri kugabwa Minembwe cyangwa se deployment ziri gukorwa muri iyo misozi y'Minembwe, hashobora kuba naho hafatwa mu gihe gitoya kuko n'ubundi niba hatangiye gutangatangwa imisozi yegereye Baraka birumvikana yuko M23 ishobora kuba yakwinjira muri ibi bice. Yego, mu yandi makuru dufite ro Karemba Aimable najyanye nuko agahenge kongeye kuboneka yitwa Mutambara nyuma y'imirwano ikomeye yamaze iminsi ihuza impande zihanganye. Aho nyuma y'iminsi myinshi y'imirwano ikomeye yari yaranzwe n'amasasu n'intambara, ku munsi w'ejo kwa gatanu ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu bice byo muri groupement Mutambara muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo havuzwa agahenge mu mirwano yahanganishije umutwe wa MRDP twirwaneho n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko kuva mu rukerera rwo kuwa gatanu humvikanye ituze ugereranyije n'iminsi yashize y'imirwano yahuje ingabo za leta Fardc zifatanye n'ingabo z'Urundi, imitwe ya Wazarendo ndetse na FDLR ku ruhande rwa leta, umutwe wa MRDP twirwaneho no ku rundi ruhande nk'uko bivugwa kandi bigaragara.
Iyi mirwano rero yatangiye mu ntango z'indwi iheze by'umwihariko ku mugoroba wo kuwa mbere ubwo ingabo za leta zagabaga ibitero bikomeye mu gace kazwi nka Poezero kamaze igihe kagenzurwa na MRDP twirwaneho kuva ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa mbere 2026. Iyo ntambara yakurikiwe n'iminsi myinshi yo guhangana gukomeye hagati y'impande zombi, buri ruhande rushaka kwigarura ibice bifite akamaro mu rwego rwa gisirikare n'ubuyobozi. Nubwo igitero cyatangijwe n'ingabo za leta n'abambari bazo, amakuru aturuka ku mirongo y'imbere aravuga ko MRDP twirwaneho yaje kwitwara neza mu kwirwanaho, isubiza inyuma ibitero by'aba barwanya umutwe waje no gufata ibindi bice birimo ahitwa Nguri, ahitwa Nakihele, Kwangurube n'utundi duce dutandukanye two muri groupement Mutambara. Ibintu bihindura isura nkuko rero ababikurikirana babitubwiye. Mu gihe imirwano yaririmbanyije humvikanye imbunda ziremereye n'izoroheje, bituma abaturage benshi bahunga ingo zabo bashaka umutekano mu bindi bice bitarangwamo intambara. Icyakora kuwa gatanu mu gitondo nta masasu yongeye kumvikana, nubwo impande zombi zakomeje kurebana y'ingwe, buri ruhande rwirinda gutera intambwe yo guteza ikindi gitero gishya. Biravugwa ko nubwo hari agahenge kagaragara kadashingiye ku masezerano arambye, ahubwo gashobora kuba ari agahenge k'agateganyo gashobora gucika igihe icyo ari cyo cyose mu gihe haba impinduka iyo ari yo yose. Kugeza ubu rero abaturage ba Mutambara n'ibice biyakikije bakomeje gutegereza uko ibintu bizagenda, mu gihe icyifuzo cyabo nyamukuru ari uko haboneka amahoro arambye, intambara igahagarara burundu, bityo ubuzima busanzwe bugasubira mu buryo. Ngaye ngukoro Karemba Aimable wakomeza ukatujyana ku zindi axe naho ukatubwira ibiri kugenda biba. Rufango ku zindi axe navuga yuko ari nko mu misozi yegereye hano Sanje, igisirikare cy'u Burundi Fdnb gikomeje kuzana ibikoresho byinshi mu misozi igana mu byerekezo n'ubundi bihuriyemo n'umuhanda uva Sanje werekeza mu yindi misozi itandukanye, cyane cyane Ruvunji. Ni igisirikare cy'u Burundi kiri kuvuga yuko impamvu kiri kuzana ibikoresho byinshi hano hantu ngo nuko bafite amakuru yuko umutwe wa 23 uri kwegeranya indi misada y'ibikoresho yo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. ubona yuko mu gihe gitoya cyangwa se ikihutirwa dushobora kongera kubona imirwano neza cyane muri Uvira cyangwa se no mu nkengero zayo, kuko buri ruhande rukomeje kwikanga ko hashobora kubaho igitero, mu gihe kandi n'igisirikare cy'undi cyo kivuga kiti natwe turashaka Kamanyora, nubwo bavuga ko bashaka kugaruka Uvira bafite ibyo bitwaza, ati natwe Kamanyora ndetse na Bukavu turayishaka. Yego, naho se ku bijyanye no kuhagera ni ibintu ubona ko byoroshye bishoboka? Ntago ari ibintu byakoroha, byaba ari ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi Fdnb kwinjira muri Uvira kuruta kwinjira muri Kamanyora. Ntago ari ibintu byakoroha utekereje ukuntu ukayi Kamanyora hacunga umutekano uko umunsi ugenda uzahaza undi. Si ibintu byakoroha kuba igisirikare cy'umutwe wa makumyabiri kongera kugaruka muri Uvira, ari ibintu byakoroha. Gusa haramutse hagize ikibazo ku mpinduka, uruhande rumwe rufashe umwanzuro ati tugiye kwinjira Kamanyora, habaho kurasana gukomeye ndetse kandi byateza ibibazo muri sosiyete sivile ndetse kandi no ku mpande zihanganye. Habayeho kwinjira muri Uvira ku ruhande rw'umutwe wa 23 hashobora kubaho gutakaza abasirikare ku mpande zose mu buryo butandukanye, n'ubwo mama kwa tatu yakoresheje yinjira muri Uvira mu gihe gishize iva muri Uvira. Yego, kugeza ubu ku birebana na Baraka Tanganyika aho bihagaze gute na Zamboko, naho navuga ko amaze iminsi hagaragara gucunga umutekano bidasanzwe, ho uratubwira ko bimeze gute Mable? Ubu ngubu navuga yuko wenda ku ruhande rwa sosiyete sivile muri ibyo bice bimwe na bimwe urabona ko harimo umutekano, abaturage basa naho ibikorwa by'ubuzima busanzwe babisubiyemo. Yego, ni mu gihe kandi navuga yuko n'icyizere cyagiye kigabanyuka cyane ku ruhande rw'abaturage batuye muri bino bice, nyuma y'uko ibice n'ubundi byakomeje kugenda byumvikanamo cyangwa bigaragaramo imirwano. yego. Naho ku birebana n'Abatanzania ho bihagaze gute kugeza ubu? Case hari niyi Tanzania yo akenshi kugira ngo misiyo bahawe niyo kurinda biriya bice bya Karemi cyane, imisozi ya za Karemi usanga ari ikomeje koherezwamo abasirikare ba Tanzania. Yego,
niyo shusho navuga yuko ya Tanzania na Uvira bariyo cyane, ariko ntabwo ari abasirikare bakunze kugaragara muri advance akenshi, kuko biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko igihe mpamo cyo kubura imirwano Abatanzaniya bagomba gukoreshwamo kitari cyagera, ubwo hagize ikiba kidasanzwe Tanzania aturuka tutiye operatinze mu buryo bugaragara, n'ubwo utapfa no kumenya ngo naba cyangwa se kuba bambaye impuzankano zitandukanye, hari abiyambitse za Congo, hari abiyambitse za Burundi, nukuvuga ngo ntabwo kumenya neza ngo umenye ngo Tanzania nabangaba badaburanye cyane. Iyi ni ya shusho n'ubundi igisirikare cya Fardc mu rwego rwo kujijisha amahanga ngo atabona yuko hari abanyamahanga benshi bari gukoresha ku rugamba. Dukomeje n'andi makuru, ihuriro Alliance Fleuve Congo ryashyize ahagaragara itangazo ry'akababaro ryamagana bikomeye ibikorwa by'ubugome rivuga ko byakozwe n'uruhande ruhanganye narwo rugizwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe ibashyigikira mu bitero byahitanye abasivili b'inzirakarengane bavuga ko ari mu gace ka Sange gaherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nkuko byatangajwe kuwa kane ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu isoko rya Sange riherereye mu kibaya cya Rusizi muri teritwari ya Uvira. Hatewe igisasu cya grenade mu gihe abaturage benshi bari bakoranye. Icyo gisasu cyahitanye abantu 5 b'inzirakarengane. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa M23 mu rwego rwa Politique Lawrence Kanyuka, yavuze ko iyo grenade yatewe ahagana ku isaha ya 12 z'umugoroba n'abahuza mugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa mu gace kari gakoraniyemo abaturage benshi, bikabaviramo urupfu rw'abasivili 5 barimo abagore, mu gihe abandi benshi bakomeretse. Kanyuka yagaragaje ko icyo gikorwa ari icyaha ndengakamere, agira ati iki ni igikorwa cy'iterabwoba gihonyora bikomeye uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'uko bigenwa n'amategeko mpuzamahanga. Yakomeje avuga ko kuri uwo munsi nyine ahagana saa 9:45 za mu gitondo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Congo bagabye ikindi gitero cy'iterabwoba batera bombe ku bwato bwari buri mu kumwaro, ibintu AFS ivuga ko bigaragaza ko ibitero byateguwe kandi bigakorwa mu buryo bukurikirana. Zongeye kandi iryo tangazo ryagaragaje ko umutwe wa Wazalendo ukorana na Fardc washimusa abagore 2 b'abanyamurenge, igikorwa AFS ivuga ko kigaragaza ihohoterwa rikomeye rikorerwa abasivili. Lawrence Kanyuka yasabye umuryango mpuzamahanga gufungura amaso ukamenya no kwamagana ayo marorerwa avuga ko ari gukorerwa uruhande rumwe ndetse bigakorwa n'uruhande bahanganye, agashimangira ko ari ukurenga ku burenganzira bwa muntu no kwica ku mugaragaro ibyemezo byo guhagarika imirwano byari byemejwe. Yasoje avuga ko ihuriro AFC ryamagana ryivuye inyuma ibi bikorwa by'iterabwoba rikabifata nk'ibyaha bikomeye biri gukorwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, anasaba ko abagize urare muri ibyo bikorwa bose bagomba kubiryozwa imbere y'amategeko mpuzamahanga nkuko bigaragara kandi abivuga. Ngayo ngukuru Karembe Mabure wakomeza ukatujana no muri Nord Kivu naho ukatubwira situation iri kugenda biba muri Nord Kivu ho agezweho na yahe Mabure. Nord Kivu navuga yuko ni mu misozi w'itare igisirikare cya Fardc gikomeje kugenda kigerageza kohereza abasirikare benshi cyane mu misozi y'ingenzi yegereye mu ngenje. Ibi kugenda bikorwa n'igisirikare cya Fardc nyuma y'uko n'ubundi ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi hagiye hagabwa ibitero ku ruhande rw'igisirikare cya Fardc mu misozi ya Minjenje, ibitero bigamije kubabaza bikomeye umutwe wa 23. Ibiri kuba rero nyuma y'uko n'ubundi biri kuvuga yuko ari ibitero iri gutegurira muri teritwari ya Masisi mu byerekezo bitandukanye byegereye teritwari ya Masisi, bikavuga yuko imisozi cyane y'Ikabamba, imisozi cyane Mayuwano, ibi bice cyane ari byo abiri gutekerezwa na Fardc ko ariyo nzira noneho fatizo ishobora kuba yatuma hagabwa ibindi bitero bidasanzwe muri teritwari ya Masisi bigomba gusa naho bituma amamako atatu iva mu misozi iherereyemo cyane cyane nk'imisozi ya Kinigi, imisozi yegereye ahitwa za Katuhunda, mu misozi itandukanye yegereye za Kashebere, kugira ngo n'ubundi amamako atatu mu gihe yaba yumvishe ibitero biri kugabwa muri ibyo bice noneho abari mu Kibati, abari za Kishangara hejuru mu misozi yegereye Kalonge baveyo, biza gutuma Fdnb yigarurira ibice byinshi bitandukanye n'ubundi by'ingenzi ubona yuko ishakisha cyane
bibe byagira uruhare kuba mama 23 yatakaza imisozi yose byaba ariyo mu burasirazuba bwa Warikare bafite mu misozi yegereye hafi na hano za Meti ugana mu byerekezo bigana hafi no mu burengerazuba bwa Warikare imisozi bayifate. Urabona yuko n'ubundi ku ruhande rwa Fardc baravuga bati byanga bikunda igishobora kutubaho agishobora kuba ikibazo turamutse tudakoresheje amayeri natwe gukoresha abasirikare ugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye bishobora kuba byatuma M23 nayo ijagarara ikava mu bice byose ririmo cyane cyane ibice byegereye aho ibirindiro byabo biri. Yego Karembe Mabreka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ubanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha tubashimire cyane wowe dukurikiye bwa mbere ushonde sabone ntuzongere gucukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.